entertainment. Abushia enche mekwa kwaji aboafo nkrato. Na answer na no. Happy Entertainment Light and Sound System say. Wotu wani hwe eye Okwapeman Street so a. Says ya ayekwaya se sport ya do so pa. Ena Okwapeman odwira eba ninti. Adofo bedi dwumadi ahodo bebre. Enka ne ye krakra bi fi akirichiri. Ene ye bibia awie ne ye twen se ye stage beba bedu. Ye twen se ye sound beba bedu. We die bi ewo hwene ano hoya. Na Okwapeman odwira yi. Nanano matra konya trase. Embeburu trase. Sounds ni nyina ye aya Happy Entertainment Light and Sound System for. Na wo better sound. Ubehu lighting system. Age sport, restaurant. Asambre odwira yi bai. Wo pe sport ebetimi abo aya sound papa. Wo pe jointer. Sambre wo be this sound papa beba ho. Ana wo joint. Na wo pe sound papa wo ho a. And your bomadian for Happy Entertainment Light and Sound System for. Age restaurant ahodo. Emiamia bebre asambre. Maya say adofo mejo mani no. Any way how any transportation. Man fi ya. Won sabeka Happy Entertainment Light and Sound System for. Obeba be yes setup no ma obe fili. Sounds na you like power up and restaurant. Aso be wo nnuane ane nsa. Hwehwemo e wo man fi ba bia Everflow jijom susu ni nchemu pe. Ubetimi from 0275 042594 and 0540 790012. Enti se wo pe nkonwa, wo pe canopy. Ana se me no kasa wo pe stage, ana lighting system. E de adu udwuma bi, eye Happy Entertainment Light and Sound System wo man fie kwapem. Amo ene beboa wo. Ombema udwuma die na yekiko. Abushianse na mekwa kwaje nkrato no. Okoman Okoje man, Okoje abrempon, Okoje adeshe, Okoje inyumakuo, Okoje afoforo. Erefra from tisasani anyankonto frefresu. Sabi bedi akudi fatana na fatana kono. Enti odeshe Okoman ene rekasei. Ye kasa wo dosoro nko ansamre. Ghana epiemantam ani Okwapeman adanadi ade amayen. Niye kan se wondaboshi yedama se akpekata kata station by mwadi ye mama edi enchenche aswaye apeja ye di afam yamia bebre nyami shramo na omoka se mi say brighten the corner where you are. Ye shamo boss adwuma ya mode ya hyemu yi ye be mo feel sa. Anything else, yes, Jumadi bia woody bia, so we are sorry. Anasa school, company in Ketwani Akasia, more Sambre Muba ye, restaurant and bars, corporate institutions, new hotels are Hodo, Momani and Majume, Yapasi and Muni boom. It's an esodra at your 4 month for baby Abafabia, Okomayo, Yes, your person new money pejasa. Na afoforo etimonka na niye yasa samre wudi dwumadie bia dwumadie dia ka office se contentam na akoba ne se wasoka ne a na wudi akwahye dukuro bia sentientimi mpie wudia enka achiye bomade abra Ekufu Road Perima Twumhini Memorial House amanfo ekropo ne kwapem ye ne Parliament Sport ne na bon hwanim pe awo Ekufu Road ne so bowram na baba beto emrante emaba kama ene ubedi nsawso ama udwumadie bia wudi bia no yabo wa bo ho dawro anase mpofre marketing team no ewa number isi 0246 435565 0246 435565 Okoman ose yehwe yetie ene yekasama Okwapeman Abushama me koji abua from Kratomra. Na me koji Kratoriba. You know my business on radio. It's going to be much fun, entertaining, and exciting.
I'll be right back. I read my basa power. Chess a wedding I can answer pet baby, who friends and your dream for chess MC Cran, some passa, bino catch up. I'm a my basa, me unium. Middle Okoman Akwaaba, meaning happy entertainment, light and sound system. You live pub and restaurant, din komodada. Wedding, funeral, float, and answer parties are hotwa. Omutimishi shade mediation kumane ya kono. Eba sound system, lighting, canopy, in Konwa any tables are over the Josopo. Chese, one and that will be a very imagine no one eba stage crowd ya wabema stage shunku and one happy entertainment light and sound system. You like pub and restaurants, so why a crowd say in Yani Papa and in Papa, whatever wow at the amount one fear crapim. Omo Bay Everflow from 0245 042 594 and 0540 790012. Happy entertainment light and sound system. And you like pub and restaurant, Omobama wedding, no, A.K.A. Has any other command? Oh, I want my many say. Happy people. Mammy, I would dare be. Meaning, dear me to our channel. I was send me pe adia a demonstranco, Emma Quano, Afiwe, me pe African Prince Fabrica, a yef fed yachicha or my warriors. Oh, middle. You cost rather weekendly, as I say, a toshet for mano. Within retail stores, I won't men have a beer. Nakojo wooden into my demonstranco. And I say, and Tadia did designs a demo for an up and pounded it. Wokofodia, the retail shop at our Antarctic Plaza building. Woodin, le créateur. Honey, me we abusumi anenio. Esa se me san kwa adwuma. Na mom school papa be so me be mama me. Ne metumi akoya adwuma asumdwe mu. E na me dwen hu yo. Me do, ade wonti peace Montessori in Ghana. Omoji nkwala 54 month crèche KG primary 1 ekosi primary 5. Peace Montessori ewo accessible location. Wasanso wo world secure compound. Asanso wo school bus asambre baby abofra no wo bia wo ba befa no e de na ko school anopa. Excellent tuition ene care de. Wontimi omo wodamu befua. Peace Montessori. Anyone wo hostel junction hostel echi ho no. E ho de ne amate kra ne se. Wo hwe mofra ye na teacher ba ko fa mofra 12 me kire mofra dumie mpe. Sa pepepe Peace Montessori ewo ekropon ekwapem. So wo pese woni omo kasa ewo ahomatrofo so a ananse wogi nchemu bi a frɛ numbers 05058292261 and 0200177676 and 0279267523. Peace Montessori ana. Wadom mofra keke. Peace Montessori ana. One teacher, 12 students. Okoman Akwaaba, Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Hey, station radio man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1. Get on the beat, the dancing time. Get on the beat, I like that. Get on the beat, the disco time. Get on the beat, I like that. Hey, station radio man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Oh, get on the beat, the dancing time. Get on the beat, I like that. Get on the beat, the disco time. Get on the beat, I like that. Okoman Akwaaba, Okoman Radio 97.1. Sweet baby, you turn me on. I wanna get with you all night long. Sweet pretty baby, you make me feel so good. I wanna get with you all night long. Okoman Radio. Let's get on the beat again. Sunshine music. Oh, sunlight time. Let's get on the beat. Sunshine music. Okoman
Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. You turn me on. I wanna get with you. Okoman Radio. Sweet baby, you make me feel so good. I wanna dance with you all night long. Oh, starlight time. Let's get on the sunshine music. Oh, starlight time. Let's get on the floor. Sunshine music. Blazing. Okoman Radio. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio 97.1. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. We are blazing. We are blazing. Okoman Radio 97.1. We are blazing. Okoman Radio 97.1. 97.1. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio 97.1.
station with your man Kenya. Hey, station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Every day, me no din grano. Me timpo, sana nini na yo dokwa. Dapo busam na baye, wama mi ni wonte matete. Me timpo, sana nini na yo dokwa. Okoman Radio 97.1. Hey, station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Pesa me kase me feel ku wa you judge yourself. Okoman yen so ni na ne power ha. Mi sompo zanani na ya butrenkwa. Mi ja kase Okoman afokwa tumo wie gigete. Ne to bar to bu afa pa. Mi sompo zanani na ya butrenkwa. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio, Okoman
rocking. We are blazing. Okoman Radio. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1. FM is rocking. We are blazing. And it's exactly 25 after 4. And it's my all-time favorite. I love this tune, die. Anyway, I'm Russell. See about did the latest in the world of sports, bro. Nana Kwame Amponsa Abetenasi. Na Samri. On your Akwaaba drive, you know my one driver Ghana for baby. I'll be Fabia can was him. Mami for when I can see in Chaffiti, Adonte ekosi nifa enko benkum enko jase na mi chane side e buri koka aprede yenko nkrakan ko foridia mo Morovia Sushen efidiase prisons other states mi checha munyina ewo ko foridia na ya mama de amwura suhum na suhum for atesai mamu ayikoche awo suhum bibia boko ho de na mi mama de enchia adofo amwo nankase for mo tesai na mi nchia obobofu de nsua obi otene dengo afei akoba no sa mami mama de enchia adofo bi a omo bunsu junction etukrom Obum ye checha mu nyina wo ho na yaba Madina so a Madina social welfare na yenchia mu amu agbogba hacho afa East Legon for it say me pass American House a Champo Road for Zoom Lion me checha mu nyina wo ho afa yaba no sanso a ni abo 37 for nyina ye chiamo mo amuwo eye Wesley Gone mo asamre mo ne nam ye opebia afa ye chiamo nyina a big afro champion chairman ba kope ade ban eye GPRTU Waterman station bibia bako de and me wo for agenda champion agenda wo Madina station officer agenda bibia boko there afa mu amukuta trotro mu amukuta taxis
Hey, so many of what you saying, A.K.A De, as your Jamai. Na mi mama di enchi a mo pom. Sra for what you say, oh. Akoso mo di ma mi mo wure, enu mo popom. Na fe mi wura vota kakra, ave me doje. Mo wo doje, ni nyina mi chechi amo. Maybe something what to say. Abuja Emraso says see about my did the latest update what the world of sports at the bro. Don't Kwame Akwaaba bibi abako de the finest. Yes, I. Yanko Pardon, Bibia come. That's right. Uko break iba asa osrepa. Uko break iba asa osrepa. Sa Yanko Ponsira, Yanko Ponsira. Yamakoshi of Akoshi ansano. On o ebi me hunu me na kasa. Wa mo akakra. Kaye say ni sra na ye beba eba besra no. Never your mama di engia eye house 4 House 4 yate say gbabie mu pa. Odwira nso ye ne mo na bedi. Na yenji amu osambrom abuasan ene amu junior school area nim dache afi okwapeman junction say yo and the end ho a woni ati4 beche the world of sports the finest answer na me call in some no so no me call manfe. Okay. Says yeah. We call lunch ya. Man call lunch me call manfe. Okay. That manfe for who our ho ntenya me. Oda be man. Ade no kam do na odba krokro ni o. Oni wo station one. All right. Na me call na taxi driver de me call here no. Okay. Na obi mu a chese. Wow. Oti. Wanji me lorry fe. Wanyo. Hey, I am money no na she no ho. Emi ani pa na didi na me refi. But on onim. Right. And your mommy Gia Escon a taxi driver. Michiano. That's right. Yeah. But one day I job ni enko. All right. The finest we are on in something each other new but me ba show players are Ghanaian teams no. So for me tomato, we share house, we share kotoko. No one say ni no be out to free and also be out to players. All right. Sure. Station with your man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey, Okoman Radio. Right, I be your phone Kwame Akwaaba and from Okoman 97.1 Radio. Ewe atena se agudi musemba kumienu yenso no yentumi enfan tujwa enfan mamu ewe merin ene na Kwame amponsa edi the finest sana me kan no ene nsam de dozo na emum no na ese na fatasa ma forte no eno na ewe nso no me de ba ebe cha se de Free Ghana Premier League mu ono se ni enche Ghana Premier League no enso ebetimi asha se o man kronkron Ghana mu na ene no teams no be players ere awo makachi ebi nso epa mu bi enso no atumi ere free na akopie mu club ya Kumasi Asante Koroko team no ma ene nso no players ma akoma ko nwotwe ane ene nso no ometumi abepie mu okotokwa ene nso no ene coach ane de Prosper Neti Ogun ono so towards preparation no ore ba boboku no na players ni Abranti ane de enso no ere Maxwell Alajuman enso no central defender ono FA Mighty Royals ono so etima ba Richard Lamte enso no FA ene Interlights midfielder wetimi abejane Koroko team no Clinton Opoku enso na midfielder Efiman Fire Rangers ono so etimi aba Abranta ni ne Samuel Boateng or striker of Future Star Academy ono so abipim Koroko team no Richard Buaru Agadas Efimediama or midfielder ono so etimi aba Samuel Apia right back defender enso efi mediama ono so abipim okotoko anafe so no Isaac Opon efi bobuko anidi ade ene no Susana ono so no etimi aba ono winger anafe Abranta anidi ade Augustine Ejapon enso right back ono so no efi Del Sanko FC see in the final team ne Del Sanko FC Abranta no wetin abipim enso na okrobia Kumasi Asante Koroko team no atofo Abranta anidi Isaac Ejenim Boateng onu se ni waba free transfer na Abranta no enso etimi ebepie mu sanso na Kofikoji enso no etimi aba has team no mo Abranta ne Latin awako wa join has team no enoka subontin efi wafa watimi aba Salim Adams enso
etimi afri ni wadi bia say etima journey team na ono so midfielders Benjamin York and so no ene winger of Summer Tech Summer Boy and ono so ebeting in akan edema hat folk awon kran ene Suraj Seidu and so no midfielder ono so efi Tama United ono so no etimi aba na yara so hat hun sensem no ono se ne bobo kwa ni Real Tamale United ade omani out of form agents Abrante and the Manaf Omar aya Gandu Abrante and the yes Manaf Omar no Abrante omo she sa hat folk be jani mu no no sabi si akan edema Real Tamale United and so no insama to dwa yen so no yetumi ade to yetie fu na the final so no say no international break in ba weekend matches betumi akoso international break no ba matches because weekend Black Stars of Ghana you better na fie so no ye Zimbabwe and so no etimabo Cape Coast Sports Stadium na coach Milovan Rajivan unu say squad na ba fi na kopimbe wu kwara ya wada no ye hwe nim say players no boga for no e touch down afin so preparation training no and so no etimakoso Black Stars akati intino weekend Saturday Black Stars and afin so no Zimbabwe World Cup qualifiers to you ye hwe nim say dida yum beba na ni amaso no etimakoso what from saying bogus o me bogus o mo touch down na e be bia e dija obusi from na wan hwe ni ye wan for wade an say dem no pia ade ayo boga na be kire no dollar say be kire sika na kire ball right and there's a weekend we match when I say on Black Stars of Ghana Saturday and our face Zimbabwe Zimbabwe Robert Mugabe na man o ja o mechiri no ko ntino ye hwe say oja na chiro betima bibia ye papa tiase somebody on papa o ye say ohene ba na ne papa tiase ntino muti mudana somebody on papa tiase ntino mudana na do danko o his excellency we ma enchi ano say ukara no bebe Wednesday na Okoman Akwaaba no yes into ukara his excellency basic for wa no akọ shoe fabric sa into si for wa no akọ shoe fabric na say wa commission or district assembly no say na say your commission ya die momo de say your commission ya da nyina mo continue mu nyina yo it will see his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo the first gentleman of the land also commander in chief of the Ghana Armed Forces and then Okoman PSC and Okuapema A.K.A Wednesday obeba o si form wa obeba na we de me monitor emu na ye bisa so papa on a regional communication director Edema New Patriotic Party. Then I just say his excellency put on the boy I can say turn about Eastern region. That's right. Omo so now so omo yentie ni okan edefo aho. Fantastic. Na tiefo nso mumie masum na mu hu se ni ade no esifa ebeko afa. Ukwada ye de ni tre ukwapememu you make the brain ekoso ukwapememu. Enti we de nyame aduma Wednesday the president will be on the Kwapem Ridge. So there's going to be massive crowd Yedibesia Okoman Mpere A.K.A Kwapem Ridge. There say obedika any every any adonte ahemfo edin komo. Owepa ordinary Kwapem Technical and Vocational Institute. Obi amwane abano esinu every ordinary ekotrem ehona wako paho entoma yame aduma ukwada. Owepa not ordinary ekre ekropon ekwapem ekropon ohia okwapehene ene ahemfo ewo ekwapem nyina ewo the palace wo na nyoma nanado aban aye no or the abubobi so actually na ohia okwapem secondary school kohia adan agodo a Omampeni na ban apregu a ogusua Okoman Mpere abanso atros miensa nida no we see esi ho be dormitories be classroom block ukola tete fufro kra we see esro la petro kama pa very beautiful senior high school uko benkum project ekoso Okoman Sinai project ekoso ubasenko edutech project ekoso uko nifa project ekoso iki abane ye enyoma bebre intinya na me aduma na danko Akufo-Addo aba for the first time Kopon township the coin asphalt pana ye betu abano or the two so ma o se na onam so a e yo phase 2 beba na no so afa Kufu road wa ekosi Lafayette Junction ndi akosi manfi ndi ani na no Mpere bedi ehunkomo oba na owie pe ordinary extra shoe fabric eye Kwapem shoe factory as part of the one district, one factory,
many of the Diaconin and Penifo can't buy and wasting a crop, a captain. Yami Adama, Obekona, Wakopa, and Tuma. Now, shoe factory, no, a better number the three. For the first time, we're going to produce army boots, Ghana, police boots, Ghana, football boots, Ghana, school form, shoes, shoe fabric, producing work. A couple of crapping higher. Apart from direct jobs, almost about 100 plus jobs are we be creating. Indirect jobs, we are talking about thousands of jobs because a man may be able to shoe now. That can do a factory area or around the factory. The better shoes give you or it will be called market centers or the whole region. Ghana in Amanone. It is going to open up the economy of a crop. Now it may abua ukwapmai. If we are commissioning now you need to okay municipal assembly. You have Educrom Jubilee Palace, and I'll be to say okay Jubilee Palace. The Sepa police station, Educrom police station, or corner wako commission, sa edifice no now. Oh, yeah, okay, my Eddie, Tuma, area where the Ukwada, you were doing at the Navy. The boy, Kwame. What's your was you? Minchia, Tiffon, you know, Yamu Akwaaba bio. I think say Kwame, Okoman da Instagram, ne, Facebook, ne, YouTube, ne, and the nice is here, no, is the article. I'll be at him. I take away your neck. Kwame. So Papa say when your private car, I got so Papa say Kwame. Oman Penny Kwame. I didn't article. Everybody sit down here. And I'm say so Papa say Oman Penny. I come and Oman Penny the end of Beba. One penny of Beba. It's Oman Penny, but yeah. Oman Penny, but not Facebook article. The whole world. The whole world currently. WhatsApp, Facebook, Instagram, Nina. And the credit no more than Nina. Robert Matches, off our phone. Okay, the whole world. We are seeing now. Check this Instagram. The whole world currently. We are seeing planet Earth. For nepe ebeba. The credit now, Matono. 1 minute in the corner. Now, about almost the mammy and I post there Instagram. 1 minute to like so and then go in your free mono. Oh, so don't see check. You put my the whole world. WhatsApp, Facebook, Instagram. Down the boy. Oh yeah, a telephone on Mutia no na Kwame yen mo ura bafo abaso say okay no pay wotumi any super padi nkomo no mo kire say now dan for the first gentleman of the land obeba nyano ani nchi na ne ma bi ho no mo asabio obepa wontama de akire ye wote niema obobobo so any idea no I don't think your crowd the crowd and the fans and crowd very good Justin so overcome Miami enti Kwame you better omo ase come me say ukwada so say about kremudia say na anapa ura ba for frame no okreshoman gentleman I think say me no ka say omo ye meeting near marketing to be fruit to near dear in our bit to me so your china echo dear bo and kaya say now eba who say send na yura pra ekano say a Jubilee House. I think say the edifice now on quasem effort dan almost see a warrior a ducrum or credit assembly no quasem effort papa monkano okre Jubilee Day. You okay? Kwame ni nyina no eda nyame ase. Nkofo bi kase mu yi omufim. Okre na ese okre. Oh yes, okre no so. Okapeman so ye. Yeah. Entino eda omo ase na enum no se me ponche hu bi kire o. Me nka no afidie so. Okay. Yeah, me ponche hu bi kire o. Nti yenchia yewura Nasare Papa Sare. Ni full name ni eden. Your friend Michael Asare bidi akon. Mr. Michael Asare bidi akon. A.K.A Papa Asare. A.K.A Papa A.K.A Asare. Okay. And then Dr. Opoku Benson. Okay. And I think so Papa Eka say Papa Asare na Daroma and shoe fabric so
Any team. And it's a team. Every team has a coach and a captain. Everybody can steer a ship. It takes the captain to charge the cost. Yeah, and the captain and the papa sorry. So more na baso so na fi ora mampanyin so no ye na na se onam so na ne ba ne de hie sebi amanfo anya adwuma ya mo na abrante bi ba sports no so ene unze ne me na me production no for sports according ni wonto ne pabo ane share me na me fra abrante ba ko fe na bi na wa se am no ka se kwa me oye adwuma o shoe fabric ho me ye de na me ase yeah se am no ka se oye adwuma e wo shoe fabric hono mo finance my main guy for say was a show na go Facebook I mean about you go YouTuber and they'll be to me actually YouTube that's them but Facebook WhatsApp and other social yeah and the shoe fabric no Kwame yenda benfast Kwame oh I know it says here modem says here YouTube there and there but Facebook and WhatsApp once I know you nipa ba ko dia Anthony Bofu na o say wadum no kakra it no uko YouTube says here Okoman Radio 97.1 Okoman Radio 97.1 wait ma ko share Jumedi in live so Kwame say na e kan no say ukwada no o mampanyi be kasa wo yefi ha be kasa wa ha life na yetumi obi atumi TV but mampanyi ba the boy na menene won komo kakra okay enti wo mo a entumi mabinya I think say okay mem no time near 2 p.m. 2 o'clock now or to me do okay say almost for the brand of my shoe fabric there na e betimi dey atudwa e be to me I come anya ha no kwa bia mampanya ya ne ade ne obekọ yeah to aso na so papa aka say yemmo ensi a nyampa echina e be sa mankofo hu program outline a e wo ho e de ma adofo Ojura Festival eba. Okay. Na yemon sem ema applause. Ade applause ana applause. Okay. Applause ye ka bi eba Ghana ha. Okay. Card de bebre aba. But eno de oka apotro car no nyina aba betwam ko. Omo monim epeka ro nim se Toyota applause abetwam. Eno na uwo bia o ye guy pa, mrantie ka pa. Yemon sem round of applause for applause. Applause for omo bomodia mayenzo Ojura Festival ebe de pa na yegusu aka adofo say ena hihye ya mpanyini ene nananom aye say na be kono afi Ojura no ye no on the team no botaya that's no here say oneness through our heritage enkabuma efi ye abakosemu ene eniama ehye nso say ekwapemfo enti ye wo eniama bia de bia ebesi fi Jordana kosi kwesida me fan say Ojura no May week na nkasa ni besi enti 11 Ojura Monday no me shesha won say nananum penyufo beko ambakobọ kwan na say oba chromo dia na ebesi ye coding classes yebema ye mofa na mo DHS no yebema mo ho kwan no mo sua say na we programming coding na say work coding na say na we niama to say website and Abefonten time no say na ye adwuma fa ebe kire ye mofa ni bi wo coupon enti eno beko so Jordan so oba Tuesday na benada na nananom ebe di dwuma wo ayemfi honum about bayre foforo no na wo di Ojura besie yen so ye film no coding classes no ye be sign biom enti say ye be kire ye mofra na about coding the programming ni na we Abefonten tan eno beko 2 days Jordan benada no na wukuda no there will be breast cancer screening say ma memo ni nuanom ma nom no ye be frem panyifo aba ekropon abanyanim honum na omo ba hwe mo mpomu say no fomu kokram omo ba ye hu dwuma na omo ba ye screening so mo ye screening ni say omo show bia say oni bia na to bia obeba honum bia no omo show free omo nje obia ska we be koso abanyanim na ukuda no so
traditional activities in the Becoso, where Yebekai, Yaninanom, and paying for one film, no, Ebecoso Kudano, Sena, Afibia, Ecosofano. Na, Yawotano, and health work, Ebebaso, Yabet, Yam Pomu, Yabesa, CFE, I infionum, and they are chrome, so, Manfe, a monochrome, na, Yasanso de Abaye, Chibium, to a Yabet, Yam Pomu, say, Afi, Ojana, Ebia, what could it be, Nibi, fat, nay, and my name have been out bending na, and obey Thursday, no, and Thursday, no, so, apart from say, can't say, Ukudani, breast cancer, no for Mukukram. Yawodana de Yabeye general health screening. I had to say, Yabeshe Niwa, Yabeshe, O blood pressure, and Niama, Yabefa Doctor Fuabana, or Mabesha, my after so Sadana, so Yabeye exhibition, art, and Yabefe, secondary schools, our Okoman, what the one Saben Yama, no more Yabeshe, amount for Sadana, so Yabebo, Ewo, Yagusune, Penny for PTC Casa, so my own choir, Bebo PTC, Ewo, Yawodano, Nefida, Nti, or no, ya selected some teams on Bebo, teams Makoma 9, on Bebo, Abana say, amount for, and in Bromane, Akokwa, so for, on Bebo, for, Ewo, 2 days, him. Now, Yawodane, Numere, so, Yabe, Jazz 9, on Bebonjomo, Flipper, on and Yoko Fida, no, the big India, Ghana Mampenine, Okapiman, or Saturday on the neck, penny for, and the Shadion say, India and Diawo, Yang, Mantemimu, na Mboa, na from my Humanian from a pound, who may now you chromus when you and see a Fida, no, your baby India, after so Beshe, anyone idiom, na Yasansa Bobo, and the Bibana Satana, so secondary schools are all Okapiman, so ever from now, or my baby quiz, now quiz no, about Okapiman for young amamre, and then Yama foul drown. Now, that Fidana, so you be Mr. and Miss Okapiman, of Lepa, Sadana, or be a fine no. Nasadana, so no Yama, Omo Bobo, no baby kind, Omo Benya was, so ever more my was. A best answer a live band, and a cinema water force, so a bay beach soccer, Ewo Honum. Now, Memendano, a bay basketball competition or a banganim. Na after so ya fronton from dance and so because so aban him on me memenda na sa memenda nkra no so no eja Okoman for other romantic e be sweet jam e wo krom na ya bonyuma mama for ati oni ankasa na ye ukof e hono so a flipper hono so a e be YFM beat and bars and a flipper live band so na kwesida no so ye ni penifo kasa na ya share say e be na sia sorry na Okoman so muje tuma ye ne mo beye Okoman Sunday Funday injo ne enyaman kitakita be dey ani ana biom so omuto special na pool party ani nyina be of flavor na ye be san so de boxing asese so na ensam kakra wo yi won say esan say ye ne mra ye wo muntino ye be wo ye homodin say obia obeba events ni nyina no be hye ne nose mask na ya obey COVID protocols no senebeya obia obeba ba jumadie no obia ho nkoka se o meko oduano na bibi sei akwa to me ntdb kakra efa afiwe oduano right enti no your monsem applause for your monsem mo omayade enti ni aka mu se ojuro Osho Kwame, if you are saying bronya, and yet, Kwame, let's listen to this. If you are saying bronya, and yet, 2,000 years ago, and if you are saying bronya, Mami, one Christmas time, a Christopher Nankasa Atlantic program, even in the church and for the church people. Now, and I make sorry, I'm just off be preaching or do Chrome station. You know, Sunday, and because so
let me send this warning. Oh, Debbie. I'm sorry. You can't. I'm sorry. My most of them is suffer. But it could be myself. Don't want anybody. I'm sorry. Okay. You can't do that. Sorry for yourself, please. I'm sorry. Kwame. Right. Enti, Sir Christopher per se. Ebia. Occasion baso. Na, almost sorry, mano. They will not mingle with Sebi. One more in Christo no. Yasumo say, Omume Sebi. Eme yomo. No famomra akronkron bia na edu bronya ye won night and that ebi o na wotwe ayedi ye di si won mu to commemorate Christmas aso bi wo gra onye program bia ebi o 31st night pe ebi o 31st night no etimbu nkam all other programs but o munye hye bia Omunyema ya. Na person oka. Kwame. Omunyema ya. Anya na mbechiro mo omuni. Yes. Na because idea ye che wo trinity de e kan bi. Yes. Enti Mr. Da bia Mr. because as am Mr. Omunya isa attack no. Un say ye kan applause for say be breast screening, ye be boxing, ye be basketball, ye be Thanksgiving, ye be we. Na kan me say local council of church the work upon hano almost some of the program online about okay yes you be can na no ho we win na ye debe na ye come done to attack right anyway watch out for Ojra pre clean up exercise baso and no Acro City Entertainment fly and see a youth club and travel and see youth club for omo makabo and local churches. Local council of churches. Local council of churches. They work upon and our cabo won't and also on the night. And Chibi Omet say come one same way. You know, I think that gradually the Christians are trying to merge with Obibiara. That's right. If you ask for say, Mama so and so amabre. Mami Doctor Reverend Kwesi. Yeah, Reverend Father. Yeah, Reverend Father. Dr. Kwesi. Calvary Hill. Yeah. Michiano. Right. I'm an also Bibika. Oh, me de ni akosuni nyina manije hu ba bia. Manije hu pano. Breast screening. Man so kasa you see ni anije hu. Oh, yeah. I'm a part small. No, don't go team. Me hu. Yeah. Na me go cancer media se si ano akuma esi me yesi manso twini ba ko wa kro pa me da say me breast screening who say wonim say breast screening then breast screening me ba asema me can very important me ka say important na ne ka ho de important me ka ho de important enkeka ho na ka wonim say obia bia ye ka breast cancer ho asema e kan wa e ba nimpo free me specialist one go screening bia uri hu okay baba ku bi kra de ndi mi nyanka nyaminya madom na nka adofo meboa emia obi bi e friend the pap smear ene de wo kọ obi anim ankasa awode na no na won akọhwe se cancer bi ani we no de e ba wunya ten nka na se ekumu anen okay yen starting fi pap smear yen starting fi breast me fa cha obi bia wadu ni pan fe so abobọ nufu no mesraw fa sa akwanya iso na kohobi na won show na enije na ayeje ni wonso do mu ahye mu the boy pass me aka na me nya no oh come say the boy pay 3,000 bishop me say going on to everyone out there in case you just tune in, this is the best drive time show. Your friend Akwaaba Drive on Okoman 97.1 A.K.A DJ OJ DJ LVP. Munyina mo Green FM. I say, some who here there. Namichia Evans and I are. All right, long time no see, brother. Hey, Kofi Otio. And then Nana to 4. Kwabena kure ye man pa man baby. 56 after 4. I was here and chat the Okoman court to bebro. Na enne asama da ho. Abrantie bi say about we be by force and koto. By force and koto atare foforo emfama no. Adan
Eya samre. Mami sha se odidi wotrotro yi mu. Na otwi wele yi. Oka che ni se begu na atare mu okọ adwuma. Mami na mfi no already cross mami no ho ye na hi dada. Esane so omunam kwanso ba nyina na mami kronsa. Oda woka yi mu sa. Na niti ye pe ni wache bi ehye ne ba wa say ye di bi o. Amen na brantie yi se. Okọ adwuma ti mami ari wele na oyo aka na atare mu de. Omo mode yan to atare foforo mfama no. Enye sa de on twema no. Stay tuned and check out the bro. By meantime, there, and you won't come. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Yo, Okoman FM. My say, Opreka Jan Edu, and some Poloman and friend. Yo, radio Bakopedo Pesetia, intimate baby, Okoman FM 97.1. Hi, uni size. Pesa make us a mimi feel who are from judge yourself. Okoman, you so na ne power ha. Midingani abrabo one side driver ba ko pe owo akuapem Okoman radio radio a udu radio to a ubenya so achede na ubenya so mfa so timisre so bia mfa no radio emfa nto Okoman 97.1 radio Abrama Maneka say mom's joint ba ko pe amanfo akufu road Okoman radio oh moya champion mati Okoman from bank enyo Kenya kra ma say be bia minimum ba bro kra no po awu anaduro de so bia ni tie mu ni size what
97.1. Abraham and A.K.A. Mom's joint back up. Amount for a kufu road. Okoman radio. Oh, my champion matter. Okoman from my bank. Can you cry? Must say, baby. Minimum grog cry. No poor you are not true. There should be a museum. Only size what. Within the A.K.A Castro, no Mandela Market. I want to make watching. Castro back up, no size. Okoman for my de papa. Me feel them. Okoman for my man here, the woo. Oh, Okoman for my Jenina. Mumone yo. Ya mama Jumapa. And then the palm of the abo man you. Yes, you could have sing cheese. Meja ka say Okoman afọkwa tumo ye jijete. Ye to bar to bu afan pa. Okoman Radio 97.1. We are blazing. We are blazing. Greetings going out to you, Bendy Buedu Queen, A.K.A Ballistic. Bendy Buedu Queen, A.K.A Ballistic. Today, Bendy. Yeah, I know you are in town, bro. Link up, let's do some talking. Larias here. DJ does the Dionys Casa. Obesres sa. Sabiriano, it be Bahana Minim or Hua Minim. And show us what me who any. I was young, Jack, the Okoman Akwaaba. Na niema etesi wo enkrofo officers enkrofo fie enkrofo cars ahodo mu sometimes e bi asefem pa na so obey na no papa bi amene ne tena ka mu na mesio enade me mon frama kakra wa chi me hye kire boko ha ni he ya papa ye da wu onu pero ni ba bi okofai oya head man no so ani but a bit so better came more much from Hodo. Can I odia? Who per se Obibia Hako Kwanzua? What told ye? Tauka or private car? Nothing. Obi-Wan man and Cotraka Bucranado who Chinica Crabby Adani Asem at the pie big cow, especially a money be tires up. And my money be to die. The teacher crown is Okutakwala. Na Akwala ni hwene nim. And ya me can irias and before kakra of your jaisa. Obuna ni jemu.
But all the same, Sunny at Tibia. As I said, your bobo sa se we ho etane se atono. Only now for betrance. Aje. All right, 7 after 5. Charles Kwajo Fosu on this one. Mema wako aba the boy bibi aboko enye kra anticipate oze enye kra anticipate wosu minim time askasha ho awani di minim pa this week the me ho be the bebre this week nko na wi na wonko that's right wonko ono wadi di ne ba 25 bem necessary di ne ba 25 26 24 aba wadi awi wana oze teacher for no na say me mpane amoye na fekra na sika na kese no baba teacher for you say school feeding program kitchen obesho wanu wote anyway mami ma abedwafo Akwaaba mo ya de nyame adom ya wo I say kropon kro esisi ho akotwodwura okay na ena asemempa na asi ora mami sanchia wo no watiefo bio amojo so nkura no bone me ye krachi ni me siso amebo me bra na adwuma me ye no se me kɔ nipa mu ne ade enti me kɔ a me fa me ho yie papa na we na ada no dwade atwa mu yi basimu a kyese me kɔ adwuma ana me kɔ fro ka me fro kai anche ana awuraba ye ote yi ono so dwade ni se se de me yeraba ma abrante se me yeraba ma on ana ono so betena ka nim obaba tena ka nim pepepe na odidi ana wonim se wo se dwade fo yi sebe omoduane die na nti se ye akraje fo die and what is said what the backseat crowd oh said and I say mama ewura send ya udidi hwe yie na aduane e bia so mata adem so mu a obepra me mentime nkwa adwuma no wantie me na what the tooth aduane kura me froze oh said aduane de onya sebe wadawroma emu akura nya aduane from grandma nya aduane but o from na se koso that's a crash manum ti dada mami yan anfa ma asema anya hwe didi aduan ya ana driver papa driver nsu na what way port will be said driver nis what do said yo wura na aduani agye mami nsam mata de mu kira that's a wele na meto me ka kira se hwe yie na aduani anso mata de mu ana wan fi me se aduani aso mata de mu dia one me ma two options over totally for from mama answer ma sha kwadwuma anase me no be si na kwesi mata de hata awo atwa mama ansana meja o ma kwadwuma mama si wante ne wase ana na ese meto wa abrante udidi ku mata de mu de wahu obi amafa me kenten maako du na wo friend de ma boaboa me hu mi kotoku ahurugum me jani akeka kora abrante na me bra ko family so ya ba mi jani me kan dia me see ina so be totally from mama na ma say tarefo from masuma unim say we okrachi ni okrachi ni bia enya say unim say okrachi na papa private car enya private car enya private car me mama mi nsukura na sister do wa che na o ma mi bia na pan no ni private car on say no jollof oni kotoka oni private car abrante na mi nim say we gentle woni private car abrante na minim say we gentle nya kuma boss abrante minim say onim kasa obi an betima private car abrante obi an betima private car be say nya obi an betima gentle adwuma me so me kwanso na me ko obi an private car me so me kwanso na me ko obi an me so me kwanso na me ko private car he me so me kwanso na me ko abrante yedi na me so me kama asam na me wa mani abre me ba twamo an abrante yedi na me kama asam wa mani abre hwe eno tobo ase ewraba so ojije me kuma tobo mesrew na de na wo didi odi kan ka chel se adwane ni begu no hunsu hwo hunsu ya wanfi no abrante aso e bibi che se ne enti a manfi ni no me no anojo ma ada anojo na ese me kwa adwuma hunsu kwa wa adwuma anojo na mama no enya hwe yen na mumfo obu ma yen agwadifu na mumfo obu ma yen no yen ani ekosua nnuan na no himna dache ahemna dache
Ni ade bramo. Medi sister adwa wa chen. Jollof sanka ho or the mix ma me chese na ede na nantwinam na nsan fita no kura na ya me yaw. Wuse den inkosia Akro Farms inkosia ne Akro Farms nkokwa sister adwa de ye aduan ja na ne dew. Me ba mo toothpick wo ho. Unu ho ye se wo de aduan. Den ti na se minu me ho. Den asam na brand ne person na me kan hwe. Na no jose me ni disa wo ka ni mu a bribe na menya atena ase. Na metumi de asua me nkentan yi. Eh. Debi. What's what pattern to koya? Mama mi sukura mo usuna mi kisew. Me se krafem. Kwame. Na ba ni se na so ko bo portos mu. Kwame se unim kromu ansem. Unim Ghana lord kwan hu se. Kwame me yesa me doje na. Se na porto kese bi kura san wo ba bia me doje afa. Wow. Ana ebom. Na before say no be si no Kwame na mate say papa no maame no won deda oti wo ka anim mete pa esan say na wote ben me enti won no akoso a ba Kwame ma pattern to kwa yi ma bre mom driver dia mami odidi ninsamienu nyina o ninsamienu nyina lefty men kasa before men kasa ntia o mo pa sinema men kasa ntia o mo ko adoso men kasa ntia o mo ko asesewa mami hu di tama miti mama miti ya me ya ontamai emu sabi tutuo ehu branch so no one kasa ntia ko ya me ka kire guaso agwadifu ni nyina guaso fu ni nyina ukomandela market ma mo won ton ade ma uri bu ya ntia uko edukro marketer ye ni gwa ma wo mu ayadi aka wo me brand ntinga baza benya dai na ka me brand ka ntu baza benya dai Chingop. Sami didi wi na me de atom anu. Na me se hwe na anu me so. Una gentle wo ma komkum me de me ma komkum me. Na ma komkum ma tsena. Me hia me nkantanga. Na me brewan kan kro me ba. Eti say si ano wo pese oye den. Me. Oh, come say wo hu se me ya krachi ni. Me se mata ade no. Wudi me pacho me design me pacho maninka se me wudi mo ya announcement wo hai wudi Antarctic Plaza DB and me design white kama white mu nyina say ti da so ba ko to me wudi ya mame ana se ko mame anu ni e den kasa kra onkoton pamma o se si ana onkoton pamma me ade papa wa se da amaseda say na ko se mata ade o si watare na enwo o ma me aduane so echen grease echen grease ebiana kasa na konno na konno papa ne che wabre enya de a ye koto ade ni sesi ebetimi apam ni sesi a enti ebe yanka ye mpusa ba bia na patare fofora kwanwe ni efa so onto aso nko adwuma mamu koto nsio kro benum na wati nsio ne kre na wa mia kakra na nanum ei na hwanum na se na nanum wo na o jira ba bedu itu hui mama na nanum na kura yen kakra wo sa ne ma we nyina mu nsia no I'm sorry ene mo gentle ene ne mo ne e wo sa unum nso ade kakra gufa ma na di wo fie me pacho me yo ko ntuni mi ni di wo fie sa me bre me du ho no na mi nya we ma bre me so obi didi wo ka so a me ntimi nka nche ne so nyai esan say me ni mo adwuma ni pa ko no ye we are correct we are correct na obenya ayeden adidi we say won pede akopel private car me ba atefo obo ma me mramu oi na mi mie phone line so enfa mamo wo hwa abrantie afutu obe na wo adema no mami nso asabi na aduane akohwe agu abrantie atare wi afutu obe na no so wo de mo ano driver ne de oso wa pata na omode abedan wa ha nama ye de ye adwuma ana studio lines no enie Okoman studio lines ne 0270 191971 0270191971 0270191971 any Okoman studio lines no na menyo frefo a odikan e wa ahoma no so mame for odishe be ni oh too bad went to be nyina so
0270191971. Any number me di Juma ewaha. Mami fa ubi ewaha samri. Offer for Benny. Right. Offer for Benny. Oh, too bad. Send your course and by me patch up Muhodu or Kakrasamape. Na Yamfani may be 2 years namum 0270191971. Any number Yadi Ejuma. And I studio lines in any. Yeah, that should be. Yeah, you just say, I'm over for ground for customer. Me patch up. Audition Benamine say. Hello. Hello, Audition Benny. Patch up. Audition. This happens when. Oh, this happens to be about there. Champion fashion designer work upon open commercial bank no so ho ye de me ho ye pa nyame adom me ho ye right is it apesu Okoman ni Okoman no ode cheche wadwe wasemi o me ni ambia no nto no boase na asam no enye de woni ebinu motena kam a okwan a wo fa so edidi ewo kam no kwasem aya na ya hono on hwekura se dipam no tenya ne tam ye wonu bi wo ha woni wa afirim e wadua bi wo so obetumi adi wa afirim nti bi nua bia no nto no boase e betumi a onka akomatoyam asem bi nkire owura no so kuma nto ne yem ma me nya bisa o nya bisa odi shebe ni Timo kasafi raya janji. Oh, masa Timo na bibi aboko de. Ami adu boko na muso bia oyede. Nyame gusu hia ye. Okoman nie. Ofie pe. Ade cheche wadwe wasemi o. Papa, mesrao. Mama me onto wa tare na mo. Nise se wo teka mu pa na ebini se wo si awie sunu twa mo beto. Agbeka ko ne to mo beto. Polo le twa beto. That be jere be ken ne kaya. Owie na se na wo si miansu go wo fon kwafo de bia wo kaya mo. Nti so onje na atare no ma no wa. Iti okomede me mami ni dia na papa. Ye nyina na kwam de yen. Ye nyina na kwam de yen. Nya nti se me na me kofa de bi na me de bra na munya bi to. Ade shebe ni. Ana Kwame Mpere. Eja Kwame Taylor. Yes, boss ba ko fe. Okoman ni. Okoman ya no. Ade she kasa. Madam no asonya abutere. Kamu anya choba so. Enti se wo hwe ade agunu su ife won tinu ko bia se ko enti nka se o pan se so o bra ana mi wura manye ni yem pan so afom na tinu kina ban ka me fa cho nta wono de wanye ni nka so pan se me da se Kwam Taylor ko Facebook na ko ye wata de no why udidi na o hram de me ba che di ni e Bato Vico ode sheve kasafi first class Okoman ni Okwapmayano ayuma kasa ni etie if I saw enede mini abia asem ne nye de kura ma me na asem nye de ko papa ni di kan man warning so panic show mani ni di maduani nwu na atari nim no nim so ore ko office na odidi na aduani ye na atari nim ne de wanye ni ye ntan kan ne tie twoma ne se papa me pa ocho na mo sign prefer okwam di ni ntese so odidi ne sa de ne entwe yi kura once na be kan na kuru all right once na be kan na kuru ade shebe ni oh I tell you ajamgele fi abiru oh ata na abiru boko de ajai boko master atuma kan me ra ho papa meja ade tina master tarira ho meja aye atuma kan ko nya di papa mi mi tena kan mu fi kan ba aye ekwapon ajamisi ya no msabi wa ha bi ha ni mite ogwa de wonya etuwa bai se wonya wole na wawe na egura tare mite na da be man bi aki na woyi ni tiri ni na wada me so me me bre yiye tie ko me du na masa in fact na aye den bina to wono media ni bina to pepe na ma mi didi na ohram guso ade shebe ni good evening Akra na ukasa fi ye from say your friend na di cross am me kasa free the work apem oh da boko de nana boko Okoman ni no kware
Obaji mi so Kwapman Radio. Chewa jo wasemi o. Madam asi bebre. Okomande program bia mu ye bia kire nyansa. Na program ya mu ye ya de kire na mo de kire. Yeah, that's it. Wonga wodi kan wonga kan nyina nti ahu nya se fe na mba be kan ya aka. Ni obi aka bia ho won fa so. Wonga ya wodi di wa firi mo won hwe ni ye. Medamu nyina se mishia manager. Mi wura na mi se odo ti asio mi wura. Ade shebe ni. Yeah, you judge yourself. Oh, judge yourself. Ewo okugwa ekwa bibi aboko de judge yourself. Nyame adom. Mini adwa worry bale a. O nyame adom. Okay. Awa na ile yo ya na ogba papa na otu otunto. Wow. Ayana ogba papa. Ana on. We are missing na papa. Right. Okay, Kawajere is that. Oh, baba na se ne kan. Chawaju asemi why? Kacha mama ni se. To the buase. Na tafra ka ni mu na nya ni fi. Ndi on pa ni chawo mo na kamfa na samu. Ka ni mu nya ofie. Ade bedware wo ka ni. Yes, yeah, that's it. Bedware wo ka ni. Gentle. Kwame. Na mami, wo didi na wo hiram gumi so. Ti mami no pesa mi nya dan. Mami no pesa mi nya dan. Papa ba ko no kwasa fi abriu no. On kwa de ache no. Sister ba ko biti manim ni trinwi wa wo sumu yesi ya friend Rasta o se femi. Utimu se mami no. Ese no de me kura mi hu e no first class take for. First class no mami di no tafre chance mu tafre nsa sabe tafre na ba twa. Wuni ma ba twa. Mami tafre na ba ane ne twa. All right, 0270191971. 0270191971. Mami fa ofrefo yo wa huma so. Odi shebe ni. Oh, went me anyina so, right. 0270191971. Na madam, asa nkofo bebre akasa. Oh, say one just one tear gradi fu asio. Adai. One tear gradi fu asio. Madam, wo ye gradi ni eni chese didi wo kam. Oh, there Peter Obuase. Abrante. What free echi na wo kan ya opo. Me ba ha chese. Asa wo ga free. Oh, papa. Me kura I was me koso edidi wo kam no wode mbo okuma chese asa wo ga free. Me hu aye me nu. E ko ka si akrofam kokko nti wudidi a what afro aba. Oh, say aye de. What afro aba twa. Won ko sua no kura na chese me wo hu yo man so pa cho di shebe ni. Ishmael ni mekele fi ebiru meja. Oh, Ishmael na bibi abako de minya. Adom meja. Okoman ni. Okoman ni. Aw ma sa o mani aji emi baba ni mo pa mo cho. Mi anu so ni ke man fa te ko bre. Ko bre yi. O ice cream. O ti dokron. Ko be dia dokron ko emi no ri anu njuo. E o ka ho wan se daba ni mpu wonya pe be mo. E ti ba ti mi anu wo ya won ti ba se kama yi. Yeah, that's it. So, all right, Ishmael. Any baby grandma, me brase. Never ni na on you so. Then sabo boka yimu. Jino. Mami nso. Obi asuma. Abranti onyame kura na aye wadom nanka akade ba ko pa ga ese me ye kan. E na me ka che driver so nyina. All right, mami for you wa he. Odi shebe ni. But yes, Esther Kasafi. Komo subo ko de. Bachayo. Esther Samre Okumani. Okratmayano. Ani se chawa jo asemi o. Na maka se mami no wanya de because because me say that I need the power come. Na mami bi to me chance oju wache na bigu sisi so. Tra no yen. Na enye ntina me se mami ne se papa ne chokeke. Na wache ni yede ntimi nyadan. Wache ni yede mi nyadan. Adi wele da so, na ntwinam da so, face kakra da so, kele wele ti anchen, makaroni kakra na gari no kura na ekumme. Asebo. Oze sika o de kwakwan so no na de twi wele nkokọ nam na uwia. Oje ase o chana pe wanya diabetes na o de ha adwen. Okay. Kwame o se ba ko obeye. Na me se David.
All right, 0270191971. 0270191971. Exactly, AF540 pepe. Yeah, the Okoman court everywhere. Into also bet me a friend out of the drink chair Eddie Abba. Abrantie any mammy na tina kamo. Mammy didn't na Abrantie say what there gumiswa ni bedu baby I do. What say you watch a baby? Henna watch a young woman home. Driver is all dodgy portos. Mammy is so truly. Yeah, driver no go no experience driver. I can just say papa me trust the munina. Mammy Bobby, audition be Audition na no ye ni. Na no ye papa bi one side that. Na bibia boko de na no ye. Boko. Me na Samre Okoman ni. Akwaba no. Kire wa adwe wase mi o. Me pa cho mon kan kire ababa ni se wanye ni ye nti on papa ne cho keke. On pa ne cho a asem nyina de na asem ko. Nti mon kan ni to pa ne cho. Yo. Kwame, me ha me kura ne se o se. Ne ba te se me. Enti so pa me chewa, I say wa pa ne ba chew. Sa no kai. O sa no kai me. Bisa driver no. Impenhene kasa na me refa ba wo meye. Me dem kasa me se sa adwe wo. O de o fa ba me dem se sa adwe. Na no ye penhene kasa me pese me fa aba wo mu afi wasande wo de na be fra. Me dem se sa adwe. Me yo me pa che wo. Me dem pa che wo konkranga. Enya sam keto ho butu. To kampemu a na akronfo kura so ba wia o. We ye odin sa na manya ne sa me da kofa ne ama ba na manya bia to na mo betena ha. Hwe minya mo adwuma mi anga mayo trase. No odo sa papa de ho. O ya so didi ye ka ni city no. Ba bia driver ni tie no. Ma mi di ni sechi. O do horo ne sa na nko. Na fe enwo no ni wire no. Afam ana tetare ne sechi te mo bro don ja no. What the rock ka ni city na chi. O na kai mu kan. Enya kan na ehwe me ya akro farms nkukọ. Out of 0270191971. Na Samre papa is on to atare foforo emano. Ana on fa nko fie no ko si na atare emano. Mami, atare na nkasa no. Atare na nkasa no. Kwam teda ene pam ye, ene mame. Oh, ndi mi ntane nsane ye. O hwe Facebook a, obo se, me di atare number. Sesia na me babere ma. Enwo ne gugum no. Me pe problem. Sesia na me ba sada no elok anka me hwe no. Nka me mamerma no so be ye wade papa. Elisha wo ho, adom wo ho, merma sesia na sa wudin no. Me so me wona Kofi Azuma ho. Wudin no mo de picture ni bi be kire me. Enu na me dwene ko se. Bia be ho because say ye fe yiye. Ba ko wo okugwa Chiginato. Elisha ni adom be ye wo. Me fresh Chiginato na me fresh Ali. Fresh Chiginato. Ma fresh Ali. Where tieding one Elisha be any abusia I say baby da ye ko si ya ni pitiri me hwesa ni aye omani abri wo studio mu ha me dia frafo no be si ha na me dia frafo yi si esuade e wo sa de mu ne se yen kai se abri biara ye betina commercial vehicle mu say taxi o say trotro ade ba akopɛ na ese ye di she etim se ye manfrafo ne yetim obia ne ba bi okɔ enti emfa suban bi a ebe ha afoforo emfa maka nim ka no ubetimi aye ka ona obetna ka no obia antwenko hey obi antwenko otimi ka asasem oh Mr. Driver right na driver no so me di ne ho ya baba driver I just say me no woni me wo say wo passengers me eche T4 so na asena ma no besi no nia me pesa do 40 asese empem bebre no mo yema ne broso anka nipa de wo bre na wo tonko a ense hwe obi beda no wagya nanum enkron akese obehu bi pa ni nyina echi no okoka so mami ade na odagu mi so a wadapa
untimi nyiwe papa de na ode gu mi so wadapa Kwame when your first time da no obi fi gu mi so obi fi gu mi so waka mu yes ya ne go hospital wo pata de mu ye den dodo abrante ma me fa ba won sama pemfu akani ye besre se ye nyina no obia ne baabi okọ ebi obi call office obi call meeting bi obi call interview obi nti ye hwɛ ne enkora ye ho yie na ye ma nidie emra ye ho abibiara ye betena ka mu aduane bi wo hono ma ye wo bibia eye easy to go yogurt udi a ensehwe unum nsuo ensehwe unum fanta kam enye hwe ba wache obi timi di agi fufuo nyina ampesie nyina ye di wo ka mu ene nkwa nyina na nso oben na nso watimi atwen kwansi nyina nti samriti ane keke a obetwe ankodu fie no wadidi no watimi didie kwa mami kwa dada na ho nyama sister bi obetena manim aho na obehye ne wig mene mami ka say oh crash jan na me abo pons nyina owie ka say wonsom anhwe ni mu hwe machi mami na say sister kamuna right and most kakra mo kaka oh kwa me say senior mami e ka na say oye obi odwadini eno ano se bi ode hwe ne ho ene ma ne abusua yen kan se adwadifo no mo ni di wo ka ho ase ne awoka na aduane bi ho no mo a kama but anya ni nyina na ye adwadifo ebi so wo ni dwa akrachifo no kra ye bi akrachifo kra eye bi ni age fried rice ni ekita wo ensem ni edi and obi wo kra aduane bi sent kra no enye ma no wo obi oye allergic to said yes nyema bi ho no nti no se wan hwe ye na ka se me de ne ye ma me no ebe ya ma obi a obe ha obi ibia ne se me buru nya atade yi wase no asei o so te ase ono so atade wo hwe se ne wudin ni ade ne bo aye din ya ye to mami kente nyina intimento oh na se ne bo ye din ya ya de papa wu ya me se won kente ne to ni nyina matade ni intimento oh de bia ne de ya wo hu sansem se me wunim ye twa ha ne ye twa fa hanso aya yen a ye feel say ya krachefo enim rabafo no yen fa obu ema won a woye won bodwa adwuma wo hu sometimes na ye hia won a ye ne won ye no wo hye ni situation ma wanya nka oba ne e chen won de me nka se ne wo hu e bi kra obi kitaba kra otum so obi wo ho nyem osan kitaba so ne bani mu kra na odi ni si usre so adan na ebeba asem biare ma na obi e bia ma me wo hu eno kra na one ne kasa obete wase na emome nso me ewom se enem character na mpegi me nkase me fo aso se ubedidi ayiyi usim age iyo na akaba akopeda no so friend ba ko na aka no kwasi bodi friend very well wow itino unim bibi misua bibi ka o de me mfa ho but ye nyina ye nim se wonkwa abrochiri baas mu na nsukura wonom oh so man say be the omo breakfast kwa adwuma nti probably we need to abrochiri baas mu the fact is we shouldn't compare ourselves to the white. There be a yes I don't know so we should there be me can ayania ekoso wo ye pantem so I didn't say over train car no I think the GPRTU needs some for nyina no yeah I think the woman hwe e chia chama fru anwumra I said that no sham say omo bom homode e ne ma 2 years for that man nyina and obi so ba o say on be kan beyond ase mama train na didi ansa na Africa no omo se omo timi kan omo nti ase enu bi na odi ahonhare na odi akosei no atofufuo no fufuo enye Ghana nka minim se yetimi to fufuo ni agem kwan me minim se etumi si yedi kokonte banku ni nyina wo ampesi nyina yedi wo ka mu enye omupo ana yogurt ame se ne me mami a wode nkwan gu me matani ya adwene se yenye cars ni bi se one more didwa no form nkwa if it could possible send ya plane your cargo plane any animal no sebi money ma de observe your plane na sebi so bi wu anum ni ade ne to anase your baby ade ne hye what you say enti betwa creative baby we odwadini a cars we ya modea
na mafa dem eno krampo nkyerɛ sɛ woyɛ jedini akɔyɛ saa wɔ o dem sɛ ɛno de kreti mo mo a ɛne sɛ wo ho nsuo na akɔtena mu dia ɛne ne bɛkɔ so bia ɛna meka sɛ akrakyefo ni bi kura yɛ bi ɛna sɛ woyɛ krakye na woyɛ saa so a sɛ bio na so aka kakra sɛ ɔnhyɛ ɛyɛ suban te sɛ yɛtu bɔ bɔne ne bi akura so fo sɛ yɛ nyinaa ɛyɛ suban woyɛ de bɛpie nti no ɛna Kwame kakra mɛka ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛnya mmerɛ ɛma yɛ ho ɛwɔ sɛ yɛnya time ɛma yɛ ho okay abusua mede mu bɛsi ya ɛnɛ mɛdam ase paa bedwafo ɛne ɛmmoa sonko a mode abɛboa dwumadie na kayo sɛ yɛde brɛ abere biara wɔ Okoman so yɛfrɛ no Okoman Court papa bi na dwumadie a wotie no so yɛ Akwaaba Drive yɛfrɛ me Nana Kwame Mpere wobɛtumi afrɛ me The Phynest mɛma nyinaa ka atwere ne me We are blazing. Yo, Okoman FM. My yourself, or Pregaza Jan Edu, and some Poloman and friend of Yo, Radio Bacopa, do Pesa with Tia, intimate to be a friend of Okoman FM, 97.1. Ha, we need size. Okoman Radio, 97.1.